recurso husuba deputado Sira atau cumprir lei nebe vigor ona, konaba declarasi ne recurso em iha tribunal recurso. Assunto ne fossai husi presidente tribunal recurso Deolínio dos Santos terça-feira ne iha Parlamento Nacional hafai hasoru malu ho presidente Parlamento Nacional Maria Fernanda Lai. Tu irmai acompanha a declaração completa husi presidente tribunal recurso Deolínio dos Santos iha Parlamento Nacional. Halo kalimat marah, yang estamos di Parlamento Nasional, saya bersama program Siapa Presiden Parlamento Nasional, kita yang bersama sisi mereka lama bahwa kita bersama sesuai secara tafsir, mereka Indonesia baluan, Indonesia baluan, mereka lama di berbagai tahun, kita mengalami bahwa Presidente Tribunal Recursos mos atualiza ba Presidente Parlamento Nacional konaba obras ba Tribunal niang nebe balong la ohela no balong nebe mak prosesa hela iha tinang ne inclui tinang oing nebe mak la ohela iha Tribunal dili niang. Reportagem Melda Fátima Televisão Timor Pos. Janela informação ba Ema Roto. Atu atena informação atual diagliu que tá halua. Haneham botão subscribe, like, halo comentário no faz botão ba media social Roto.